Hermes agent obara rekorde širom svijeta, uništio je OpenClaw, najjači trenutno lokalni agent, podrška non-stop, a ti dalje promptuješ. Dobrodošli u eru orkestracije, delegacije, a ne promptovanja. Ako te zanima da vidiš šta sada možeš raditi sa Hermesom, da ti olakša pristup, ostani do kraja videa, bit će ti jasno. Ćao svima, ja sam Borislav Vukojević na ovom kanalu AI Akademija. Trudim se da dijelim materijale vezano za AI, da usporim brzinu AI kako biste vi stigli da unaprijedite svoje znanje. Hermes agent je agent koji radi na lokalu, može raditi u serveru, ali ja preporučujem da radi na lokalu, koji ima sopstvene skillove, razvija ih zajedno sa vama, ima sopstvenu memoriju, razvija je zajedno sa vama i agent je koji obara sve moguće rekorde. Do sada je proces ulaska bio dosta težak, tako da kažemo, u smislu setupa. Sada postoji Hermes desktop aplikacija. Naravno, napomena, na AI Zdravo platformi, imate u opisu link, postoji vodič o onboardingu, dakle kako instalirate Hermes, mada je vrlo lako, otiđite na Hermes, ukucajte, imate jednu liniju terminal koda, stavite, pokrene se server i to je to. Mada, eto, koga zanima, više ima tamo. Dakle, pokazat ću vam kako da instalirate desktop aplikaciju, zašto da instalirate, koje su prednosti i na koji način da je stavite u pokret. Pa, krenimo. Dakle, najlakši način dolaska do Hermes desktop aplikacije je da ukucate Hermes desktop app gore u pretraživač, otvorite prvi GitHub link, vidite koliko ima već skoro 10.000 lajkova, zvjezdica, kako god. Scrollate dole i imate ovdje download now. Kliknete na download now, download for, sad nije Intel Mac, Apple Silicon, allow. Dakle, sad ćemo ga instalirati. Dakle, kad se downloaduje, kliknemo na Hermes Agent Application. I to bi trebalo biti to. Sada idemo na Apps. Hermes, evo ga. Pokreće se, idemo na Open. I vidite, imate ovaj onboarding. Kaže Configuration Issues Detected, Show Note. Aha, engine nije, idemo na Update Engine. Dakle, čisto da imamo najsvježiju verziju. Dakle, šta ova aplikacija sve ima? Dakle, imamo chat, to je ono što možemo raditi preko Telegrama. Dakle, u smislu tog okruženja. Imamo sesije, dakle, sve što smo radili imamo tu. Imamo Office, tu ćemo se vratiti uskoro. Samo ću ja kliknuti ovo install da uštedimo vrijeme. Imamo našu Kanban tablu, imamo naš Mission Control. Dakle, sve je tu. Imamo modele. Dakle, ovdje možete da vidite koji sve modeli postoje. Provideri. Ovo je trenutno moj provider. Dakle, Codex CLI. GPT 5.5, imamo skillove. Dakle, ono što je jako dobro sada ovdje jeste imamo memoriju. Dakle, imamo memoriju ovdje. Dakle, sve što radimo. Ono što je prednost Hermesa je također, pošto vidimo da se polako memorija puni, on će samostalno da kažemo, upravlja memorijom, da nešto izbacuje, nešto mijenja i tako dalje. Imamo alate, mi ćemo ih naravno sve uključiti, browser, web search, terminal vision, code execution, file operation, image, text to speech. Dakle, ovo ne znači da on nije imao ove alate, nego sada će biti automatski pozivan, dakle ne morate ih imenovati. Dakle, sve imamo schedules ovdje, vidite. Dakle, tu su moji aktivni cron jobs, imamo gateway, status running, imamo Telegram, Discord, sve je ok. Imamo settings, dakle ono što smo malo prije uradili. Dakle, Office je, evo, uradit ćemo start. Office je 3D prikaz vaših agenata.
Dakle, za one koji vole više vizuelni prikaz, kada pokrenete nekakav posao koji zahtjeva više agenata, u ovom prozoru ćete moći vidjeti kada se naravno izrenderuje ta startna scena, moćete vidjeti vaše agente, vaše imena agenata, kako se kreću, kako rade, dakle, bez obzira na to šta, da kažemo, šta je vam use case. Tako da, tu će se nalaziti taj vizualni prikaz. Ja ću recimo otići sada u Kanban, ovdje mi je Hermes Mission Control, kao što vidite. Mogu kliknuti New Task, stavit ću Research, stavit ću da ide u trijažu, ili ćemo, ako već znam da mi treba Research, trebalo bi da, evo ga, Boro Research Agent, Priority Urgent, Workspace, Choose Folder, izabrat ćemo Folder, Downloads, i ovdje ćemo staviti istraži najnovije vijesti o Hermes agentu i napravi mi report koji fino izgleda. I idemo na Create Task. I kao što vidimo, evo ga ovdje. I sada je on u, da kažemo, toj agentskoj, da kažemo, kontroli. Evo našeg ofisa ovdje, samo da ga učita još malo. Dakle, jer u pitanju je 3D asset, potrebno je malo više vremena da se učita, tako da da znate, dakle, kakva je situacija. I sad ću vam ovdje reći, u Mission Control imaš zadatak, pa vidi o čemu se radi. Dakle, možete sada direktno ovdje pisati. Samo smeta mi ova slika, pardon. Evo ga. Dakle, automatski možete odavde, dakle, umjesto u terminalu ili u ovom Telegramu, možete pisati ovdje. Dakle, generalno, ova aplikacija vam može, da kažem, mnogo pomoći. Evo vidite, ovo vam je kako izgleda taj, evo ga, moj orkestrator ovdje. Vidite, pošto ne radi ništa, kao ide na kafu. Sad sam mu preko Telegrama javio da ima novu misiju Mission Controlu. Vidite, možete instalirati Task Manager Skill. Dakle, ovdje da imate precizniji, da kažemo, direktorijum. Ovdje vam je lobby. Ovdje vam je prvi sprat. Ovdje piše jedan agent. Dakle, vidite. Dakle, mislim, ovo vam je samo vizualni prikaz. Suštinski ovdje nemate nikakvu, da kažemo, realnu vrijednost u ovome, samo je, takav prikaz. I naravno, ovdje možete pratiti sesije. Evo moje posljednje sesije ovdje. Evo i ovdje. Evo kažemo Mission Control. Ima jedan aktivan zadatak. Šta trenutno radi? Worker je kao proces. Ušao Hermes Agent Skill. Dakle, evo ga, ovdje piše running. Evo vidite. Dakle, running. Ovdje imamo one koji su završeni. Dakle, sve možete da pratite odavde. I to bi bilo to, dakle, za ovaj video.